Jo, ajmo se sam praviti da nikad nisam prestao snimat. Danas ja i Pajdaši idemo u Barcelonu, to jest stići ćemo sutra jer idemo danas u 11:30 na večer. Koji je to? Kaj? Aha, C0708. Kada idemo onda? Prošli smo prvi dio za check-in, Pajdaši tamo kakaju i sad moramo čekati do... A nemam sad. Moramo čekati do 11:30, tek nam onda ide let, to jest u 11:10 tek možemo ući. Lik je meni to napisao. Pa ja ne bi nišu da se ono sigurno. A nema me gol. Zašto si gol u WC-u? A jebem, jebote, pazi. Dobro, spazi što ti je živo došlo. On ima drugačije bilti jebote ovaj trend. A nema, ima iska mislim. Jebote, bruć. Nice. Uspjeli smo proći, ali moramo nositi maske zbog nekog razloga. Pajdaši nisu ponijeli svoje. Pa sam im ja morao dati. Baš sjedimo zajedno. Piki nam je pukla maskica. We will now be dimming the cabin lights. Ali ne If smije you to wish ljudi to znati. continue reading, Lifehack, bavi. Najveći hajk u svijetu. Opa, opa. Ovo je možda najbolji sletanje do sve bolje, da, nikad ovako dobro nisam. A lažeš lik. Punim se život. A lik u Amsterdamsku, u Švicarsku sletali prejebeno. Što ti bijeme da bilo? To. Meni je bolje od ovog 100 puta. Što vam maska da bar nisi dao? Mi stigli, morali platiti kartu za bus 2,40 €, moramo nositi ove šugave maske i ne znamo gdje trebamo izaći. Gruć je jako sretan sa svojim predivnim mobitelom. Našli smo malo bolje Bandićeve fontanice. Kakav je to vodič? Pa, turistički vodič, dovedete ovdje i kaže ovak gleda. Koji kurac sad tu čekamo? Piki nas se odveo do neke palače gdje su navodno snimali Uncharted. Tu je navodno Tom Holland tata. Jedan novi brd. Tamo je se... Da, poj, čekaj. Zašto je to creepy? To ne znam. Stavi. Ajde, dečki, neka herijeva pivica. Ali nije tako isto, gotovo nije. Zašto tako smiješno izgleda iza... 8 metra sa 10 bi trebao biti. Koliko? 80? 70. I tako više. Kako je ovo moćno. Pošto sam zaboravio svoj ručnik, morao sam si omogućiti ovaj My Hero Academia. Kaj si ti to kupio, Piki? Nije obično. Nije obično. Termalna. Nice. Jes papa. Hoćemo li Pajdaši? Ovo nam je pogled s balkona. Mladi Pikislav je ošao trčat, Brud se tušira. Danas nam je plan snimiti video za Jombos i vjerojatno se ići kupat. Ko? Od scene. Od scene? Brućo, Red Spićo. jesi spreman danas? Za šta? Za more. More! Za Ja sam more. spreman za vodu. Za vodu. Gotovo, Brud's cancel. Story time. Ja i Pajdaši smo odlučili tu večer otići na neki party. Našli smo neki klub Opium jer nam je internet rekao da je to dobar klub. No prvi dan smo zakasnili s kartama, tako da smo ih morali kupiti drugi dan ujutro. I bile su malo skuplje nego dan prije. Došli mi tamo kad ono ogroman red. Neki likovi u trenirkicama, neki likovi u košuljicama. Dođemo mi na red, skeniraju nam te kodove, sve super i pošalju nas kod drugog njegovog Pajdaša. I frajer nakon što me vidio, valjda je skužio da imam prekratke hlače za njega.
pozvao me na stranu i sam mi rekao go change. Tako da praktički mi izbacio van, nisam znao šta da radim i mi gledamo kao kaj sad, što ću ja ostati tu vani na plaži, to jest prvo mi je plan bio otići se pridružiti nekim random ljudima tamo na plaži da su partijali, ali Pik je rekao da ima doma još neke kratke kao traper hlače. Sad mali problem, od tamo do hotela meni treba barem 45 minuta, ako ne i sat vremena. Izašao ja kod hotela, našao te hlače, ali su mi bile malo prevelike pak. I onda sam se mučio pol sata naći uopće kako da ih ja navučem jer mi stalno spadaju. Na kraju sam ih s marmom zavezao i krenem ja nazad i skužim, aha, mogu još na metro. I odem na metro, no morao sam izaći na pola puta pošto se metro zatvara i nisam uspio presjest na drugi. Išao sam naći bus, ali se nisam uspio snaći. I onda sam prek Bolta našao da mi neki biciklić u blizini koji bi me koštao otprilike 2 eura, dok bi me taksi koštao 13, a ista je minutaža koliko mi treba da dođem. Na kraju sam došao do kluba, parkirao bicikl, pored mene je bio još jedan bicikl, našao sam istog onog frajera i on mi je rekao yes, I remember you brother, dao mi onu karticu za free piće, našao svoje pajdaše. Moj bedaš. Moj bedaš. Moji pajdaši. Moj bedaš. Moji pajdaši. Našli smo neku koru iz Teksasa. Uglavnom morali smo paziti na nju i na njezine frenice, čuvati ih od nekih tamo creepy likova. Na kraju je party prošao savršeno. Kad smo htjeli ići doma, neki frajer je čapio jedan bicikl pred nosom meni i Brucu, drugi su čapili ranije, Pik je našao treći, onda smo morali s biciklom ići doma. Kaj se događa? O, nemoj tako, Fićo. O jebote, dečki! Get down, get down! O, nemoj, Fićo. Ne ustup, Piki! The next day. Trenutno živimo najbolji, najgori život. Bar smo si našli hlad. Tamo nam je plažica, možda se odemo kupat. Ko je to, Bruc? Bruc se javlja svojima doma, plaće da je izgorio. Mladi Piki spava i dobro moj. Vratili smo se u Taco Bell, živimo dosta jadan život, chillamo ovdje, nemamo što za radit, Bruc kaka, Piki piški i tužan je, evo ga. Daj, priznaj sad, zašto nisi sretan? Nisam sretan. Pa zašto? Jer nisam u avionu. To je dosta solidan razlog. U Barceloni nosite traper hlače kad idete u klub.